Tristeza originaria era una copla que se hacía acompañar con un pandero. ¿Y ese pandero cómo suena? Triqui, 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 triqui. Y ahí de ese triqui, triqui nació la triquitisa. Trikitisa bere kabuz joan zen aurrera. Lotuta dagoelako dantzarekin. Bakizu, dantzarekin lotuta dagoen guztia oso garrantzizkoa da. Mi bisabuelo el italiano vino en 1859. Vino con un contrato, 40 italianos vinieron para hacer el ferrocarril, los túneles del ferrocarril. Trajo un acordeón diatónica y se piensan que era el primero que trajo, ¿no? Pero creo que había muchos italianos que vinieron con el acordeón. Ziur lehenago beste batzuk egongo zirela, baina hemen Euskal Herrian ezagutzen dugun lehen akordilariaren izena, Jan Batiste Busca da. Berak, hazi bat jarri zuen hemen Euskal Herriaren bihotzean, hemen Zumarragan, loratu egin zen eta gaurraino iritsi egin da.